Lele, pikalan. Kanda pitharai karne ka bisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pagkaway kaminsim kalong kabakordor. Tuh minta kasih ka apopra tarik Julai ajar honru ngalami minta cakap office jong deputy commissioner ka Ijantia Hills District ubadai ro chairman jong ka district selection committee hapok ka district tu yang ngalapen kan mau but dawai ban sedang no ya katai ka recruitment process ka bede bat ka advertisement ka bal penmi nadu ajar pausan pada ngala ipor ro live house ni bakin sedang no kam kum ka jingpen kan mau hoi ka DSC kala penmi ya ka advertisement nadu arpunio tarik Oktober ajar pausan ha ka bede bat ka grade 3 bat grade 4 post. Adin kata pat haubnai November atau tarik ajar posan kila pun mipat ya ka korjikan dem bakila extend but ai latang ya ki nong song jong ka district ban apply ya kini ki grade 3 by grade 4 te kumalong menta nado ubnai November hado menta ka DSC kam pat sedang ya kino ki bentala ni ki step habe dei bat ya kanika advertisement te kuman penkan mauro ba ka DSC kala simro ya ka reformation measure dak bakot ka jingyalang kemat ki MLA arngud jong ka district bat ki MBC bat ki concern authorities bat ki larai bakin don ka reformation process tengah pengmauru ya kata ka benta ba ban sedang ya kani ka recruitment process ka sorkar lani ka DSC ka dei ban ken mau bat pen krekam ka we pakaway ka rai habe dei bat ya ka jingpen ba ya ka kom tungkam tungjam hapo ka district dah ka jingkan do menta kasni udisi ulakular ban un sedang no ya kani ka recruitment process hapo live house ni kumbangala airport but kajing ngepla kalong ba katkum ka office memorandum balapan mi ka personal and administrative reform department haka katra tarik Julai aja posau kawena kebenta ka ba kedeu haka poin bersan ba ka ong ba barok ki recruitment process lane ki step lane ka final result jong ki examination habai dei bat kino ki recruitment agencies ki dei ban pendep riu benai nado kapor kabala advertise te kumalong menta ka DSC kala pemika advertisement kala pala di kan riu benai na takadang wala ipor ba kular disi ulakular ban un pen sedang no hapok ini kepor kumbala dawa bat ngala kerpat wo yaki ba apply ban snaba ban long ki ba pen kre lara kalong kumaka jing kular ka district selection si process kan sedang nadu benai Agos telong ba pen kre kit bok ruang yapi ban pin tres tong kena nang ba pin yo so ka ba biam ta ka jing sisaro haka katpa tarik ngalabut memorandum ban pen kan mau yudisi yakani ka jok ka kam Henry haka jok kasni ula jubapat da kaba pentiba ka tentative recruitment schedule lani ka benta kiban kim pendep ya kan recruitment process kan dei hapo April bat Mei Henry hadu menta la jangkur bena Julai kim pat sedang nak takadau ngam bantre ngahap mi chak office ban tukla ya kan kam bandawaro ban sedang no kumbala dawa lengbaki memorandum